Ibihe byiza nshuti bakunzi ba YouTube channel Musinga TV. Uyu ni umwanya w'ikiganiro Trending News, njye muri kumwe na Maxime Kayumba, aho tugiye kugaruka ku makuru yiriwe acaracara ku mbuga nkoranyambaga ku buryo butandukanye. None tugiye kureba ku mugabo witwa Martin Fayulu, umukongomani akaba umudepite, yigeze kwiyamamariza kuyobora iki gihugu ariko aratsindwa. Hari amakuru yatangaje agira inama abanyapolitike batatu bakomeye cyane muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbere na mbere nkwaye ikaze kandi ndagira ngo ubanze usobanukirwe ese Martin Fayulu ni muntu ki? Martin Fayulu ni umunyapolitike w'umukongomani yaniyamamarije kuyobora iki gihugu mu matora yo mu 2018 ariko aratsindwa, ndetse ntiyemera n'ibyayavuyemo. Ibyatangajwe na Seni, iyi ni komisiyo y'amatora yo mu gihugu cyabo, yari iyobowe na Colonel Nanga, ubu uyoboye AFC 23, aho icyo gihe yatangajwe agatangaza ko Tshisekedi ariwe wayatsinze. Ubu tuvugana nta masaha arengane Perezida Antoine Tshisekedi atangaje ko yemeye inama yagiriwe na Fayulu Martin. Ari na kimwe mu bigaragaza neza ko arimo kugenda yigarura ku bigendanye n'ibiganiro muri iki gihugu. Ati nakiriye ndetse n'amaboko yombi impanuro naraye mpawe na Martin Fayulu, ansaba ibiganiro nta guca hirya cyangwa hino ngo haboneke umuti w'ikibazo igihugu cyacu gifite. Mu butumwa yanyujije kuri X, Tina Salama, umuvugizi w'umukuru w'igihugu, avuga ko Perezida Tshisekedi ashima umutima wo gukunda igihugu no kwitangira ubumwe bwacyo werekanywe na Martin Fayulu, kandi ko yiteguye guhura nawe bakaganira ku cyakorwa ngo igihugu kive mu bihe bibi kirimo, gikire amakuba yose harindwa ubusugire bwacyo. Mu itangazo yasohoye ejo kuwa mbere tariki ya 2/6 ririmo ubutumwa aha abanyapolitike batatu b'iki gihugu aribo Nanga, Kabila ndetse na Felix Tshisekedi. Fayulu avuga ko batarebye neza igihugu gishobora gushwanyuka, hakaba icyo we yita balkanization, ijambo rikunze gukoreshwa kuri iki gihugu. Fayulu agira ati ibintu birakomeye cyane, ndetse nta gushidikanya turimo guca mu mwijima tutigeze ducamo no mu bihe byose byashize. Akaga kari mu gihugu cyacu tugafitiye ubwoba kuva mu 1960, gafite umuvuduko udasanzwe, tugomba guhagarika uyu muvuduko. Fayulu avuze aya magambo ahereye ku bihe iki gihugu cyageze mu 2021, aho inyeshyamba za M23 zongeraga kubyutsa umutwe, ubu zikaba zimaze kwigarurira uduce tutari duke, ari nako zinigarurira imitima y'abantu batari bake. Ubu imirwano ikaba yaratanze agahenge, ariko imirwa mikuru ya Kivu y'Epfo n'iya Ruguru, Bukavu na Goma, nizo zigenzura iyi mirwa mikuru. Ndavuga inyeshyamba za M23 zikorana n'ihuriro rya AFC. Iyi AFC M23 yashinze ubutegetsi bubangamiye ubw'igihugu, ari byo bitera benshi ubwoba ko bishobora gutuma iki gihugu gicikamo ibice. Ese ni ibiki Fayulu abwira Nanga, abwira Kabila, abwira Tshisekedi? Ni ibiki asaba bano bagabo batatu bakomeye muri politiki ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Iyi ni Musinga TV, ikiganiro ni Trending News, amakuru acaracara hirya no hino udakwiriye gucikwa. Ndi Maxime Kayumba, komeza ubane natwe. Martin Fayulu uyoboye ishyaka ryitwa ECD, Engagement pour la Citoyenneté et le Développement, yahoze ari umudepite, akaba yaraniyamamarije kuyobora iki gihugu mu matora ya 2018 nk'uko twabivuze haruguru dutangira iki kiganiro. Uyu musaza rero umudepite afite impanuro aha bano bahungu, bano bagabo, mbisa abahungu kuko arabaruta. Aragira ati Fayulu arasaba ibiki aba bagabo uko ari batatu. Yahereye kuri Nanga,
Nanga wahoze akuriye komisiyo y'igihugu y'amatora ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho yahaye intsinzi Tshisekedi, none ubu akaba ari kumwe na AFC 23 yaramuhunze, atangira amubwira ati ndakwinginze reka gufasha kwica abavandimwe bacu, reka gushora igihugu mu ntambara, reka kugabiza umutungo kamere wacu amahanga, amaraso y'abakongomani nareke kugumya kumeneka ubigizemo uruhare, nta nyungu n'imwe wakura mu mubabaro w'igihugu cyawe. Aya ni amagambo uyu mugabo Martin Fayulu yabwiye Nanga wahoze uyobora komisiyo y'igihugu y'amatora, aramubwira ati wimitse Tshisekedi, none dore atumye uhunga ugiye gukorana na M23, sigaho wituma amaraso y'abenegihugu ameneka. Kuri Kabila aramubwira ati wowe Kabila wahoze uyobora iki gihugu guhera mu 2001 kugeza mu 2018, ubu ukaba uri Goma nyuma yo kuva mu buhungiro wari waragiyemo 2003. Fayulu aramubwira ati nta mpamvu n'imwe wagaragaza yatuma ukomeza kwifatanya n'abo bantu b'inyeshyamba basenya igihugu cyacu. Ndagusabye Vigoma, reka guhemukira igihugu kuko amateka ntiyazabikubabarira na gato. Fayulu asoreza kuri Tshisekedi maze akamubwira amagambo akurikira. Fayulu ati wowe Perezida wa Repubulika yacu ufite inshingano zo kutareka abana bacu babona Kongo icikamo kabiri. Ndagusaba ko wamenya ibi bikurikira. Ufite inshingano zawe, ndagusaba kujya mu biganiro bitaziguye, nta guca ku ruhande, nta buryarya, kugira ngo haboneke umuti nyawo w'ikibazo cyugarije igihugu cyacu. Ngaya magambo uyu Fayulu asaba, ibintu agenda asaba aba bagabo uko ari batatu. Fayulu kandi asoza avuga ati niba ari ngombwa ko dupfa igihugu kikagumana igitinyiro nyacyo tuzapfa. Fayulu ati niba bisaba ko twapfa ariko igihugu cyacu kikagumana igitinyiro, twiteguye kuba twatanga ubuzima bwacu. Mu gihe Felix Tshisekedi yashimye aya magambo ya Fayulu, ese Kabila na Nangabo baravuga iki kuri aya magambo? Nta kinini izi mpande zombi ziratangaza kuri iyi mpanuro ya Fayulu, uretse Kabila wacishije ubutumwa kuri X agira ati Goma ni mu rugo, Goma ni muri Kongo, ndi hano hamwe n'abenegihugu. Mu gihe uvugira kure ibyo gupfa, njye nahisemo gusanasana. Nimba koko ushaka kuganira, ngwino niteguye kuganira nawe, ariko hano i Goma. Ngubwo ubutumwa uyu Kabila wahoze uyobora Kongo imyaka 18 yabwiye uwo atashatse kuvuga izina, ariko ni Tshisekedi yabwiraga ati ubu ngubu ndi Goma, Igoma ni muri Kongo, ndi hano hamwe n'abenegihugu. Mu gihe uvugira kure ibyo gupfa, njye nahisemo gusanasana. Nimba koko ushaka kuganira, ngwino niteguye kuganira nawe, ariko hano i Goma. Kuva mu mpera z'ukwezi kwa 4 Kabila ari Goma, aho yakirijwe yombi n'abagize ihuriro rya AFC 23. Nanga kuri X yagize ati abahagarariye AFC 23 banezerewe no kwakira uwahoze ayoboye igihugu akaba na senateri w'ibihe byose by'ubuzima bwe Joseph Kabila Kabange Igoma mu gihugu cye. Yahisemo neza aho kuguma mu buhungiro yoherejwemo. Inzira zo gushakisha amahoro arambuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, zaba iz'akarere ndetse na mpuzamahanga zirakomeje. Reka dutegereze ikizazivamo. Nanjye nzaba mpari, nzakomeza kubagezaho amakuru ashamikiye kuri izi nkuru zose z'umutekano mu karere. Maxime Kayumba ni Musinga TV, ikiganiro yari Trending News. Imana ibaho umugisha naho ubutaha.